Ćao ljudi svima, kao što vidite po naslovu, u današnjem videu ćete spremiti sa mnom. Znači, našminkat ću se i obući ću se zato što idem u grad, to jest na večeru. Tako da spremit ćete se sa mnom i nastavite gledati ovaj video i nadam se da ćete uživati do kraja ovog videa. Inače, gledat ću ovdje zato što mi je tu ogledalo, tako da ću gledati na ovu stranu čisto da znate da se ne pitate gdje gledam. Tako da ne dužim, počet ću da se šminkam.这一次我真的睡着了。To bi bilo to što se tiče šminke, znači stavila sam crveni karmin i neku rozikastu crvenu senku na oči i tu sam stavila highlighter. Uglavnom vidjeli ste sve na videu što sam i kako stavila. I tako je ispalo. I uglavnom, ukoliko želite da vam snimim video gdje se šminkam i gdje vam objašnjavam šta ja to koristim od proizvoda koje ja tu koristim, proizvode da se našminkam, basic, znači ovo je samo basic šminka, ne znam ništa drugo htjela da stavim. Tako da, to bi bilo to. I ukoliko želite taj video, pišite mi obavezno dole u komentarima. Ja ću vam ga svakako snimiti. Tako da, to bi bilo to što se tiče šminke. Sada prelazimo na odeću. I ljudi, sada smo u moju sekciju gdje su mi svi mantili, sve jakne, sakoji i tako te stvari. Tako da od njih bi najrađe obukla ovaj novi mantil koji izgleda ovako. Vidjet ćete ga u jednom od narednih videa. Samo što ne znam koji će prvi video da izađe, da li će izaći haul video ili ovaj video, ali uglavnom vidjet ćete ga u nekom narednih videa. I kao što sam pokazala, boja mu je mnogo specifična i mnogo lepa boja. Tako da njega ćemo da izvadimo. Tako da najrađe bih njega obukla. A što se tiče daljih stvari, ovdje su mi onako majičice, džemperčići, košuljice, tako te više zimske stvari nazovimo. Mada ima i tu kratkih rukava, ali tu su mi recimo zimske stvari. Sada što se tiče majičica, obukla bih gore neku belu možda majičicu koja bi mi lijepo išla. Možda bih obukla čak i onu suknju. Što se tiče majičica, znači možda bi mogla da obučem ovu koja izgleda ovako, najobičnija bela sa onom pokravnom. I sada što se tiče te nove suknjice koje ćete također vidjeti u videu, je crna suknja koja je do kolena negdje i pozadi je onako malo, pozadi ima onaj deo koji je kao V izrastu. Uglavnom vidjet ćete kad obučem. I mislim da bi lijepo išla ova kombinacija i uz ovo sve. I također obukla čizme koje su mi također nove, koje ćete isto vidjeti u videu. Ne znam koji će prvi izaći kao što rekoh, ali mislim da su prelepe čizmice. Pokazat ću vam ih i ovdje ukoliko ovaj video prvi bude izašao. Stvarno su prelepe čizmice. Tako da sada ću ja ovo da obučem i da vidim kako će to
to troje sve zajedno da stoji i svakako ću vam snimiti. I ljudi, znači obukla sam se i mislim da je mnogo slatko. Tako da sad ću vam malo da pokažem. Znači tako ispalo, mislim da je mnogo slatko. I sada ću vam pokazati i u ogledalu da vidite malo bolje. Čekajte. I uglavnom ljudi ovako izgleda. Kao što sam rekla, sada ću vam pokazati i u gledalcu. Uglavnom tako izgleda i mislim da je stvarno preslatko. I ljudi, znači ovo je preslatko ispalo s ovim mantilom. Tako da sada ću vam još jednom pokazati kako to izgleda. Uglavnom tako izgleda i mnogo je slatko. I sada još jedna stvar koja mi je ostala jeste da izaberem tašnu. Tako da sad ćemo da vidimo koju ću tašnu nositi. I ljudi, kao što rekoh, još mi je ostalo tašnu da izaberem. Izvinjavam se na haosu. Bukvalno mi je haos ovdje gore jer nisam imala kada sredim. Ali uglavnom, sada razmišljam koja bi mi najljepša tašna išla sa ovom bojom mantila. I najvjerovatnije ću ovu crnu. I ljudi, evo je tašna, znači mislim da preslatko stoji uz ovaj mantel, tako da to ću nositi. I još jednom sam da vam pokažem. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam puno na gledanju, obavezno bacite like, subscribe-ujte se na moj kanal, a mi se vidimo u nekom narednom videu. Ćao!